आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुइबा पाउ लैंड अमदि नोंगलै नुंगसिन अमाता थोनख्रबा बिष्णुपुर जिलागी मफम कयादा मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन सत्तुन यांगसिनख्रै राज्यपाल अनुसुया उइकेगा ईस्टर्न कमांड की जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी का उन्नतुना मणिपुर के हौजिक ओरिबा फिवंगी मतांगदा खनख्रै सहिसिगी पदमे अवार्ड ngasi राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यंथोख्रै पाक्तंगना सुटी लौबदा यावबा एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीनियर केबिन क्रू मेंबर कुनमंगा थबक्तगी लौथोख्रै ngasisu फ्लाइट 35 हेना कैंसल तौखी अमसुंग बांग्लादेश एयर फोर्स की फाइटर जेट अमा काइबदा पायलट अमा सिरे अमन सोक्लै हंदक लैंड अमदि नोंगलै नुंगसिन चाउना अमाता थोनख्रबा बिष्णुपुर जिला की तोआन तोआन मफम सिंगदंगसी मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन चत्तुन यांगसिनख्रै जिला असिगी फुबाला सुनु सिफाई नारायण छैना अमसुंग थमना पोकपिन सिंग मफम सिंगदा लैंड ताबदगी अमाता थोखबा युम सिंग अमदि मना मसिंग एंसांग नापी थाब इंकोल अमदि फार्म सिंगदा मुख्यमंत्री न चत्तुन हाक्थेंगना यांगसिनकी खोंगचत अदुदा मफम अदुगी अवाब नंगलब मियांगु उनदुना मुख्यमंत्री न वारी सानकी मदुदा मुख्यमंत्री न अमांगता थोखरबा इमुंग सिंगदा सरकार की माइकेरिगा पीबे याम मटेंग सिंग सोइदना पीगनी हाइना थाजबा पिरमकी सुनसिफाइदा मफम अदुगी मियांदा वांगालदुना मुख्यमंत्री न हाई लाइबक थिबा थौदोक अदुदा मना मसिंग एंसांग नापी कया यामना अमांगता थोखरबगे हाबदु मरि लेनबा एग्रीकल्चर मसुंग हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन के ऑफिशियल सिंगना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंगी ऑफिशियल सिंग लोइना यांगसिली अथुबा मतम मसिग रिपोर्ट फंगलगनी रिपोर्ट अदु हेक फंगबगा अमांगता थोखिबा सांग अदु यांगलगा सरकार की माइकेट की पीबिया मटिंग सिंग सोइदना पीगनी लेना जिंगा अमांगता थोनख्रब सिंगदा नुमित मंगानी की मनुंगदा डेप्यूटी कमिश्नर सिंगी खुथांगदा जिंगा पिनना बहनगन हाइनसु मुख्यमंत्री न मखाताना फोंगदोखी याम का हेन सोपा या का हेन सोपा खरा काइदो आई नो सिंग विद लिस्ट में लेके अखोगी लेन तारका फोर बिगुम सिदमा कोई मनुबी जिंगस सिंगी नबा नसिदगिना सांगबदा नुमित मरी मनाने सिमलुंग पोतो बा रेयोरा बिगुम दे को सिंगुदी लेकाई क्लब नया युमदुदी पाखपियो ऑप्शन नबगी मसाक में कोई मोमेन ने युपिरो अदमा कोई सिंजर के मही मनु बिलो सिंजर मोगे ने काम नोइके एक्टर इंप्रूव मोइने है क्वेश्चन स्किल मनी दे अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की डिजास्टर मैनेजमेंट की कुथांगा मतेंग पांगगी अमा तो अमा ने कोई सीएम की होई बांधता है दो रोमा आगे ओरिएंटेड प्रोजेक्ट अमा स्कीम अमा मयाम द सिंग ने खाजो बने माने बाई सिंसिटी मैक्सिमम लेवल दा मयाम ने मान बना सरकार के साइड पे भी डिप्टी कमिश्नर की कुथांगा कंपेंसेट करना मतेंग पांगने को होने जरगे है कि मैं समझे खोंगचत अदुदा मोइरांग केंद्र की एमएलए थोंगम शांति अमसुंग सरकार की मकोक थोंबा ऑफिशियल कया सरुक याकी अमरोमदा ngasi nungthil थौबाल अमसुंग कक्सिंग जिला दसु पारप तौना नोंग चुखी पनबे याबदि मेट डिपार्टमेंट ना लागलेब निमित खरनी असिदा मणिपुरदा पारपतगी हौरगा मयाय ओरप चांग फावबदा नोंग चुगनि हाइना फोंदोखिबा लैख्रबनी हौखिबा नोमाइजिंग नुमित्ता लैंड यावना सिरखिबा कन मनोंगलै नुंगसिना सोलबा युम सिंगी से सांग अमसुंग फोटो सिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबालदा पिसिनबगी मतम सांगदोकले हाइरि जिला से डेप्यूटी कमिश्नर थोप सेरोलमन हाई अमांगाता थोखरब युम सिंगी मियो सिंगना जिला से एसटीसी नत्रगा एसटीओ सिंगदा हयंग नुंगथिल पुंग मरी मखाई फावगी मनुंगदा पिसिनगदबनी हनक नोंगलै नुंगसिना मांग ताहनख्रबा इमुंग मनुंग सिंगदा सरकार न खुदकी ओइबा रिलीफ मटेरियल सिंग अथुवा मतमदा फंगनबियु हाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट काउंसिल ना अपील तौरकली दोलसिना थोप सेरोलमदा सरकार न काइथोरकलिबा लुपा कोटी तरुक लाख मरफु तरागी सेनफम सिगी मथक्ता एमएलए सिंगी लोकल एरिया फंडगी सेनफम खरामदी केंद्र सरकार दगी खनब पैकेज मा हपचिंदुना अवा अना तारब सिंगद पिबिनबसु अपील तौरकली हंदक लैंड अमदि नोंगलै नुंगसिन अमांगता नंगलिबा लोंगमि सिंगदा मतिक चाब खेतिपुरन पिबियु हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी फार्मर्स विंग ना हाइरि
Lupa sigi convener na thokpa cherol amada hai tha sigi mangada len yauna chukiba nong nungsin maram oiraga amangata kemarum thokre masigi manungda longmisingda hainingai leitana awaba saiting piri awana taraba sing sarkar gi makedegi lep leitana tengmang piri basida longmisingi akhanaba thok packet piduna athu matamda khetipiron PBU hairi Rajapal Anushawikega Eastern Command General Officer Commanding in Chief RC Tiwari ga si Raj Bhavan unaduna Manipur ge hojik oriba phiongni matang na khanakrai GOC Spear Corps ki Lieutenant General IS Shahi amadi IG Air South ki Major General Raburup Singh yauna unaki baduda Rajasthan Army amadi Assam Rifles na ngaksel gi matang na paikhat liba thawak tharum sing matang da wari sanaki Loina na miya mutek ta kaidana thamna bagi damakta security force singna locally betongan toma thok thorum singi matang dasu panki Rajbhavan dagi thadok pa serol asina wakata na hai army officer singa sina rajya sig tongan tona pham singda lanjena duna leriba imung singda security force singna pibya tengbang singi matang dasu wafung kaya phongdok naki masida sunatana awang nungpok bharat ki rajya singda maruaina manipur da tangdu laitaba amadi santi purna bahona bada security force ki maiki degi asobu thodang logani haina su thajba piramki rajyapalna makhoi gi thabuk thorum singa sibu thagat pa phongdol aduna rajya sida santi purakpada pangba yaba mateng pangbina basu khangan ki hairi IGAR is ki makhada jiribam dalai ba kunthra pun suba sam rifles na khusu khulai sing utpagi thorma mangasi jila sigi kadam tala dalai ba jiri college ki auditorium do pangthokre thormadu du jila sigi tongan ba school sing amadi tamenglong jila gi school khargi mahiro sing da Assam rifles ki personnel sing na awareness pibagalaina na makhal kaya gi khusu khulai sing karam na season agada gi habigi matang da takpi tambiki pawgi marak thatna atenba break ama Kurai konsam lekai Imphal East lebiramba Laitonjam Ibomcha Singh Haukiba Megi Tang Taruk Ningthau Kaba Numita Leikidre Lagliba Megi Tang Taramathoi Thangjan Numita Asti Sanjoy Lokacharaga Lagliba Megi Tang Taranipan Kalengi Taranipan Bathangjan Numita Chira Usabdin Thokle Laikidrabagi Thawaina Isorgi Kuyakada Ingna Chikna Leiruba Oirasanu Haina Mahaki Machanupa Singh Laitonjam Biren Laitonjam Kuber Laitonjam Inau Laitonjam Rupa Laitonjam Ibotombi Amadi Imung Manungna Paujelakle Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal dagini Sahi sigi Padma Award ngasi Rashtrapati Draupadi Murmu ni yanthokre Rashtrapati Bhavan da pangthokpa thormada da Padma Vibhushan Padma Bhushan amadi Padma Shri tongan miyosing da yanthokki Padma Vibhushan phanglo miyosing manung da Kalagilamda Vijayantimala Bali Koni Dela Chiranjeevi Public Affairs da M Fatima Bibi Literature and Education Journalism da Formas G N Kama Medicine da Oshin Balachan Mehta Yauri Manipur Vidhan Sabha ki Committee on Public Accounts ki Chairman MLA Suraj Kumar Okram Committee on Statement ki Chairman MLA Ram Muibha na amadi Committee of Public Undertaking ki Chairman MLA M Rameshwar Singh na oiragani haina Manipur Vidhan Sabha Secretariat na thokpa Serol Aman Hairi Tara ki Saishuna Senduna Peace Building and Conflict Transformation Haibihiramda Numit Mari Nishumna Chatharakpa Youth Leadership Development Workshop ngasi loisin krai Thoromado Saruk Yaraduna Hanagi Manipur Human Rights Commission ki Chairperson Taragi Cheshu ki Chairman Khaidem Mani na hai Manipur da khulai paiba singi marakta thokliba irang asi khakta natana lamdam sida thokpa irang makhal khudingmak inkhalakliba naha singna punna amaga wari sanaduna yasinnaba ama matau karamna purakani habagi matangda khangminanaba workshop asi pangthokpani Workshop asida tongan balamda khang hairaba miyoi kayana saruk yaduna inkhalakliba naha singda hiram asigi matangda bhap tahanmani Mahana hai taragi sashuna Manipur thokliba irang asi athu matamda tangdu laitawa phiamda puruknabagi damak mari lainaba miyoi singda taksinba yaba taksinduna la honagani Workshop da saruk yakhiba naha nimpuda certificate singsu yanthokki Film Forum Manipur ki makhada Cine Artist amasung Technician Association sinduna Cine of the gi thorom Manipur Dramatic Union MD holding asi pangthokre thoromasi mari lenana Digital Cinema Challenges and Future of Manipuri Cinema haibasida akang haisina wa ngangki None jila gi sungnungpang village dagi miyoi amana Indian Crested Hawk Eagle ama Tamelong Forest Division gi Range Forest Officer du khusinakre tungda Tamelong District Forest Officer KS Hitler Singh na
Manipur Geological Garden ki director L Biramangol Singh da amuk khusina ki hari lamna ki saw section kananabam sung sat tan basatana basu sri Hitler na appeal tauki Bishnupur jila ki thanga wangma high school relief camp ta lairiba mi ama nongmai kaplambagi thodok adubu mitai society Surasanpur na kan yaningdaba phongdorakli ngasi Manipur Press Club ta pangtok pawgi mi phomamada society asigi thawmi singna miyam tinma pham da nongmai kapsin kibagi thawng adu miyam da ake khang thon bagi thawng ne amadi matungda asigum thawdo asi thon bidana ba appeal torakli mara sira thawdo asigi mari lenena kaibul lamjau police station da FIR ama lokhatuna makha tana thijinba hokre hairi Imphal West Jilla ge Singjamai mengom laikai da laiba mi amagi thongal da masak khangdaba singna bom thamnambagi thodokpu yaningdo phongdokpu galonina matung da sigum thong amohana tawbidana ba laikai dugi maira pai bising amadi miyamna ngasi wakat mi phamkre haidi Mitai Irol Iek Loina Silon Apun Bulof Melana Manipur Sarkar ge Directorate of Language Planning and Implementation ge khusumnaduna Assam gi tongan tona pham singda numit tara ni chumna Mitai Mek tambirak padunga siloisin kre Milana thadorok pusirolo madhai Assam gi Kasar jila ge tongan tona pham singda lariba Manipuri Mitai amadi Mitai Pangal singda Mitai Mek haina bagi pandam da khongtanga si paikalapani Milana Mitai Mek lemna tambiki pham singa dudi Govind Nagar Sivabari High School, Mitai Culture and Linguistic Center, Larikon School, Sonai Kalibari, Sonai Jubati, Singha Manipuri High School, Sonai Kasar, 123 Govind Nagar LP School, Kasarni. Lamlong Thongkong Artificial Top Ground Sanaba Tarataruk Subba, Manipur State Lake Lissing Kulumdo Kunmerging as a Sanaki match the Nisa Tangi Banana Munmapan Athletic and Cultural Organization Bo, Panjan Amasino to Maitio Pikre, Atop Mesambada Youth Organization Sporting Club na Rahi Yusibu, Panjan Anishino da Toy Cray. All Manipur Taekwondo Association na Sendona Kuntra Mari Manipur State Taekwondo Championship Lessing Kunmari Nasidigi Kuman Lampak Indoor Stadium da Hokre Championship Sigi Manung Channa Punna Taekwondo School Kuntra Homdegi Sanaroi Chatret Henmana Sark Yari Sanaroi Singasina Category Mari Sub Junior Junior Cadet Masung Senior Category da Toy and Tanagani Championship Si Thasik Taranitri Pau Pangtokani Paugi Marak Tana Atenu Break Amamu NABH Phanglaba AOI Bhavana Specialty Hospital asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine laying bagi khudong chaba vizari state asida ahanba oina thyroid cancer gi iodine therapy haubaga loinana cancer khangdoknaba PET CT scan leiraba hospital ni CMHT PMJOY card paiba amasung government employees singisu laying bada khudong chaba vizari doctor singna tumor board phamduna anaba singi laying da chawna mating pangli akupa marol gi damak AOI Bhavana Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu Akasbani Imphal lagi pau tabiri Air India Express ke कर्मचारी सिंह पाक सन नारे हाइदुना सुटी लौखिबदगी एयरलाइंस असigi फ्लाइट मरिफुरम ngarang cancel tawkiba aduga mari lenana Air India Express ke senior cabin crew member kunmanga thabaktagi lawthokrai Airlines asigi कर्मचारी chani romna lebak punumit ki numidang dagi pak sana suti lawkiba duna maramoiduna flight cancel tawbada khoi shawnarba passenger singna irang horakhi hariba cancel flight sing adu leba asigi tongan tongan ba shahar amadi atopa lebak singda paigidabani Tata Group Company ge Airlines asigi makok thongba official singna cabin crew taramanga thabaktagi lokthokro matung lemhoriba suti lawur chanaba karmasari singna ngasi pung mari phawgi manungda mathok tongnarba report tawgarabani hainasu hanana khanghanki karigumba hariba matamasida masagi mathok tongnaba report tawduba tarabadi thabaktagi lokthokani hainasu khanghanki amoromda ngasisu cabin crew matik sana leitabadagi flight marphu mangalom cancel tawki hairi Bangladesh Air Force ke fighter jet amalaiba dugi Chittogram area da chenba Karnapuli turenda tasin badigi pilot thamasire thawdo adunga se yukpung taramathoi adwaida thokibani fighter jet adu pilot anina training schedule na paibada engine fail oibadagi petanga area da tasin kibani hairi aroibada maruyo pau amohanna Len amadi nonglei nungsina ma ta thon kraba Bishnupur jila gi mafum kya da mukhyamantri nongthum biren chattuna yangsin krai Rajapal Anisha Wikega Eastern Command ge GOC Lieutenant General RC Tiwari ga unaduna Manipur ge hojik ori phiungi matang na khanakrai sahi asigi Padma Award ngasi Rashtrapati Draupadi Murmu ne yan thokrai
Paktakna suti lawda yawba Air India Express ki channel cabin crew member kun mga thabak tagi lautokre ngasisu flight makru mga henna cancel tawki amasung Bangladesh Air Force ki fighter jet ama kaibda pilot ama sire ama sokle Paulo Jerry